Marić Einstein je naša poznata matematičarka i prva supruga Alberta Einsteina. Rođena je u Titelu, školovala se u Novom Sadu, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu. 1896. godine upisuje medicinu u Cirihu, a nekoliko meseci potom odlučila je ipak da se oproba na državnoj politehničkoj školi i tamo započne studije matematike i fizike gde upoznaje Alberta Einsteina. Za nekoliko godina su stupili u brak, a zajedno su radili na mnogim naučnim radovima. Međutim, njen deo je ipak bio u senci poznatog supruga. Da li će ta vekovna nepravda biti ispravljena? To ćemo saznati u nekom narednom periodu, a o Milevi Marić Einstein danas razgovaram sa svojom sagovornicom Marijom Gajicki, inače stručnom saradnicom na projektu Ženski muzej. Jeste. Marija, evo da čujemo za početak ko je zapravo bila Mileva Marić Einstein. Mada se nama čini da jako puno znamo u stvari o Milevi Marić Einstein, s obzirom na to da je posljednjih 15 godina izašlo dosta knjiga i istraživanja i analiza o tome šta jeste bio zaista doprinos Mileve Marić u zajedničkom radu sa Albertom Einsteinom. Mi i dalje smo negdje na početnoj tačci i vrlo malo znamo u stvari o toj ženi. Ona stalno ostaje u toj nekoj senci svog vrlo slavnog supruga Alberta Einsteina i kao da je i sa svim ovim novim podacima i sa svim novim saznanjima koja imamo, koja su dostupna zahvaljujući otvaranju arhiva, pre svega u Jerusalimu, gde se nalazi najveći deo zaostavštine Alberta Einsteina, i dalje ostaje u senci, odnosno nikako ne izlaze na video dokumenta koja su direktno vezana upravo za njihov zajednički život dok se nisu rastali 1919. godine. Ono što je zanimljivo kada govorimo o Milevi Marić Einstein, čini mi se da mnogo više smo o njoj, o njenim željama, snovima, načinu na koji je prilazila nauci tada u 19. veku, kada ženama nije bilo omogućeno školovanje tako kao što one mogu danas u 21. veku da se školuju. Više saznajemo u stvari za onoga što su romansirane biografije i razne drame, čak i opera koju je naša sugrađanka Aleksandra Vrebalo pre nekoliko godina napisala i posvetila Milevi Marić Einstein. Ono što je važno reći jeste da je na osnovu svega onoga što nam je dostupno do sada izuzetna stvar da je ona sa 19 godina odlučila da ode u Cirih potpuno sama i da se upiše na državnu politehničku školu i da studira matematiku i fiziku. Ona je bila tada peta žena u istoriji te škole, odnosno univerziteta koja je primljena i upisana, a u toj godini kada se ona upisala bila je jedna jedina i još je imala 5 kolega studenata, među kojima je bio i Albert Einstein. Dakle, mi samo možemo govoriti o jednoj izuzetno velikoj ljubavi prema nauci, prema učenju, prema oblastima kao što su matematika i fizika, koje su u tom vremenu potpuno bile udaljene od žena i smatralo se da one uopšte ne treba da se bave time, pogotovo žene koje su dolazile sa naših prostora. Znalo se šta treba da bude njihova uloga, da nauče sve ono što je vezano za domaćinstvo, da nauče sve ono što je vezano za brigu o suprugu i o deci, da se udaju i da se tu završi bilo kakva njihova naučna ili obrazovna karijera i da sve njihovo ide posvećeno u tom pravcu. I sad vi zamislite Milevu koja je pri rođenju, nažalost, joj je iščešen kuk i koja je imala taj jedan trajni hendikep i koja je i tu bila na neki način označena i izdvojena
od svih drugih i sa izuzetnom inteligencijom i interesovanjem za matematiku i fiziku i sa zaista sjajnim roditeljima koji su prepoznali tu njenu inteligenciju i podržavali je u tome, upisivali je u sve škole gde je mogla da bude primljena i da uči i ona je zaista pokazala sjajne rezultate. I otići tako sa 19 godina i posvetiti se toj nauci, to je zaista bila velika stvar. I kada pogledate u tom periodu kada ona studira i kada upoznaje Alberta Einsteina, oni se zaista vrlo ozbiljnim stvarima bave i stvarno otkrivaju sve, dolaze do otkrića svega onoga što je postavka danas moderne civilizacije i ostalo. I onda pritom nemojte zaboraviti da u tom periodu je takođe još jedan bračni par izuzetno poznat, Pierre i Marie Curie, i koji su nekoliko godina pre Alberta dobili Nobelovu nagradu za svoj rad iz oblasti hemije. I to je negdje bilo ohrabrujuće za Milevu i imala je priliku da upozna i Mariju i Pierre Curie i da se druži sa njima i mislila da će i njen život sa Albertom i ta ljubav prema nauci, matematici i fizici negde sigurno dovesti do takvih stvari kao što je bilo u pitanju u životu Pierre i Marie Curie. A zašto nije? Zašto nije imala podršku Albertovu koliko je Marija imala od Pierre? Pa to je dosta teško u stvari reći precizno ili to su sada te neke stvari njihovih ličnih odnosa. Sigurno tu određenu ulogu je igralo i to što postojala je određena razlika u godinama između Alberta i Mileve. Ona je nekoliko godina bila starija od njega. Njen hendikep je uticao na to da je u društvu ne prihvataju kao ženu koja je poželjna da bude supruga. Bila je izuzetno inteligentna, pa čak i u Švajcarskoj i u tom delu Evrope koji je podržavao emancipovane žene i podržavao njihovo obrazovanje, smatralo se da one ne trebaju da se bave time, a pogotovo još jedna žena koja dolazi sa ovih prostora, za koje se uvek smatralo da su nekako onako poludivljački i da ne mogu da daju neke kao velike genije ili mislioce, to je bio potpuni jedan šok. Tako da to je jedna stvar, samo okruženje i sredina. Druga stvar je vezana za same lične odnose, gde u stvari najviše u ovim romansiranim biografijama od Slavenke Drakulić preko Vide Ognjenović, pa čak i do kompozitorke Aleksandre Vrebalov, mi vidimo tu jednu veliku tragediju koja se dogodila u životu Mileve Marić od jedne velike ljubavi i potpunog predavanja Albertu i onda jednog velikog razočarenja i razilaženja. Sigurno je tu uticala i porodica Alberta Einsteina koja nije prihvatila Milevu kao idealnu suprugu njihovog sina. Takođe tu je jedan splet okolnosti koji je vezan i za početak njihovog zajedničkog života, za činjenicu da i pre nego što su stupili u brak desilo se da je Milena ostala trudna i tek negde 80. godina 20. veka, zahvaljujući arhivima iz Jerusalima, se dolazi do podatka da još pre nego što su stupili u brak Mileva i Albert, Mileva je ostala trudna, vratila se u Novi Sad jer nisu mogli još uvijek da se venčaju. Albert je tek tražio posao, a po švajcarskim zakonima tada, ako imate vanbračnu vezu ili ste dobili vanbračno dete, niste oženjeni, ne možete da se zaposlite. Tako da je negde tu Mileva se žrtvovala i sa te strane, vratila se u Novi Sad, rodila je
vanbračno dete, ćerku, ali o njenoj sudbini se ništa ne zna. I posle godinu i po dana ona se opet vraća u Švajcarsku da nastavi dalje život sa Albertom, ali to je negde ostavilo sigurno duboku traumu u njoj i sigurno je taj trenutak, jesu se oni posle toga uzeli i bili su u braku, imali su još 2 sina, ali negde taj sam neki početak, u stvari te ljubavne veze i zajedničkog života je sigurno uticao na to da možda i njene ambicije prema nauci malo splasnu. I u tom periodu ona i dalje jeste aktivna i vrlo aktivno sarađuje s Albertom na radovima, naročito ti radovi koji su 1905. godine objavljeni u analima fizike. To je inače godina koja se naziva godinom čuda, kada izlazi ta poznata formula teorije relativiteta, gde ona imala značajan doprinos, ali neka melanholija koja je nastupila u njenom životu, sa kojom se borila sve do svoje smrti 1948. godine, je očigledno ostavila traga na njihov zajednički rad i na njihov život i negde ona sve više i više odlazila u senku, a Albert je napredovao i postao je sve veća i veća zvezda. Da li je istina prema nekim izvorima da je zapravo Mileva Marić Einstein napravila od Alberta naučnika? Pa sigurno jeste, jer na osnovu literature koju sam ja imala prilike da čitam, u tom periodu kada su oni studirali, kada su se upoznali, Albert je bio, kako se kaže, malo veća lenština, nije baš bio jako sklon tome da uči, da radi, dok je Mileva zaista bila, što bi danas rekli u žargonu, štreberka. I ona je zaista se maksimalno posvetila i htela je da napreduje, da što više nauči i zaista je pratila sve što se tiče same nauke i sigurno je ona doprinela tome da Albert negde postane ono što jeste postao i da dođe do tih nekih stvari do kojih je došao i do određenih saznanja. Ali vidite, ono što je jako zanimljivo, to se i danas vode rasprave. Svugde postoje negde sa strane beleške. Mileva je, kada su sedeli zajedno, pravila beleške zajedničke i u delu njihove korespondencije, nekih 43 pisama koja su sačuvana i koja se nalaze u muzeju u Jerusalimu, navodi se stalno naša teorija relativiteta, naši radovi. Ona je zaista maksimalno učestvovala u kreiranju. Ali to se nigde ne spominje zvanično. To se nigde zvanično ne spominje, čak i njihovi bliski prijatelji koji su sa njima zajedno radili i sa Albertom i koji su bili i kućni prijatelji i koji su studirali zajedno sa njima, ne govore o velikom Mileninom doprinosu i svi negde u prvi plan stavljaju tu melanholiju i tu tugu koja je nju ophrvala možda ili da? Ophrvala, pa jeste, posle gubitka tog prvog deteta, te ćerke Lizer. I kasnije se onda, naravno, Albert je želeo dalje da napreduje. Ona je negde shvatila da bi trebala njena uloga da bude da ona njemu pomogne u tome. Nadala se da će izaći iz te senke i da će on nju jednog dana, kao što su Pierre i Marie Curie bili ravnopravni, i
ona biti potpisana, ali to se nije dogodilo. Jedini možda dokaz i trag o tome koliki je bio njen značaj u Albertovom radu možda se nalazi u njihovom brakorazvodnom ugovoru. Kada su se dogovorili da ukoliko Albert dobije Nobelovu nagradu za fiziku, da sav novčani iznos pripadne njoj. Dakle, možda bi to eventualno moglo, ali i dan danas ono ne postoji nigde nekih tragova konkretnih da biste vi mogli da kažete Mileva je ovo uradila, Albert je ono uradio. I negde u tom smislu možda reč granica najbolje opisuje život Mileve Marić Einstein. Ona je sa jedne strane mogla da se kreće do jedne određene granice koju je društvo i tadašnji sistem i uopšte moral postavio i dopuštao. Ona je tu napravila veoma mnogo iskoraka. Kao prvo, bila je jedna od retkih žena koja je studirala matematiku i fiziku, bila je samostalna, otišla je u inostranstvo, u Cirih, upoznala se sa kolegom koji je bio mlađi od nje, odlučila je da se uda za njega i pored protivljenja celokupne okoline bavila se nečim što nije bilo namenjeno ženama i što se smatralo da ne može ženi da pripadne. I ona je probila tu granicu, ali u međuvremenu ta granica je se sa druge strane vratila upravo kroz ono što jeste bio intimni odnos sa Albertom Einsteinom i njihov zajednički život i njihov brak. I tu je postojao onda taj jedan trenutak kada Albert već postaje slavan, kada se zaljubio u svoju rođaku Elzu i kada joj postavlja zaista neprihvatljive uslove za zajednički život, a nije joj negde na neki način kao partner pomogao da prevaziđe sve ono što su bile neke traume i sve što je bila ta velika tuga koju je ona nosila i nije prepoznao negde njenu ulogu u tome koliko se ona odrekla i potpuno potisnula sebe da bi dala najveći značaj njemu. I ti uslovi koje on postavlja, kako ona treba da se ponaša i kako treba da izgleda njihov budući život, predstavljaju onu drugu granicu na kojoj ona kaže sada prekidam sa svim i to će biti tačka na kojoj više neću dozvoliti da se drugi tako ponašaju prema meni kako se ponašaju i ta granica predstavlja sa jedne strane tačku prekida, a sa druge strane predstavlja i tačku nastavka. Jer onda je ona potpuno prepuštena sama sebi i pokušava da obezbedi osnovnu egzistenciju za sebe i to opet tako što podučava i matematiku i fiziku i daje časove klavira. Da. Takođe sam negde i pronašla podatak da potvrdu njenom doprinosu nauci u radu sa Albertom Einsteinom je dao njihov sin Hans Albert, koji je rekao, negde izjavio i potpisao tu izjavu da postoje čak 23 pisana dokumenta gde se zapravo spominje njen rukopis i njeno učešće u radu. Da, nažalost, njihov sin je isto preminuo, nije više među živima. On je maksimalno koliko je mogao dao doprinos tome. Čak njihov sin i njegova supruga su pokušali da naprave i da objave što više materijala i ono što je njima bilo dostupno,
ali je izuzetno zanimljivo u stvari da su svaki put bili sprečavani upravo od onih koji su bili naslednici zaostavštine naučne i intelektualne zaostavštine Alberta Einsteina, pre svega na Princetonu univerzitetu, tako da ti dokumenti i sve to ostaje opet pod jednim velikim znakom pitanja. I očigledno je da o Milevi Marić Einstein i o njenom doprinosu će se sigurno i dalje istraživati. Jedino što je pitanje kada će se zaista dozvoliti u potpunosti da se svi dokumenti i ono što jeste ta zaostavština Alberta Einsteina otvori u potpunosti. Izgleda da smo do sad samo onako delimično zagrebali po površini. Ali verovatno će se otkriti jednog dana, pošto evo imam i podatak da i naučnica Pauline Gagnon takođe dosta istraživala život Mileve Marić Einstein, upravo iz tog razloga da bi se negde i žene naučnice postavile u prvi plan, da i one imaju svoj doprinos, da nismo u tom nekom muškom društvu i dominaciji samo muškaraca, naučnika, ako sad govorimo o toj oblasti. Jeste, svakako, pa mnoge naučnice pokušavaju i došle su do vrlo zanimljivih podataka, ali ono što je zanimljivo, šira ta naučna zajednica, ona i dalje, čak i ove žene koje se trude kao Paul Gagnon, da dokažu, negde ih kao guraju u stranu i smatraju da su njihovi dokazi ili istraživanja poluozbiljna. Da, nema još uvek dovoljno dokaza. Ono što je svakako zanimljivo i što treba reći, svetski servis BBC je 2018. godine uvrstio Milevu Marić Einstein među 100 najznačajnijih žena koje su dale doprinos u nauci i uopšte u napretku čovečanstva. Mi nekako ovde, ono što možda jeste velika nepravda, veoma malo dajemo doprinos tome da možda više se posvetimo izučavanju rada Mileve Marić Einstein i onoga šta bi zaista mogo da bude njen doprinos. A da li mogu u braku da opstanu dva genija? Evo sad smo dokazali na ovom pričom o Milevi da baš to i nije moguće. Pa možda u njihovom slučaju nije bilo moguće, ali ako pogledate slučaj Pierre i Marie Curie je bilo moguće. U tim situacijama u stvari sve zavisi od toga ko je kakva osoba i ko je kakva ličnost. Naročito, mislim, kada su u pitanju muško-ženski odnosi, to zavisi od toga da li će neko da bude ona strana koja se predaje i pomaže ovom drugom, a da drugi bude onaj koji će biti u prvom planu i za kog će se svi žrtvovati i on isticati. To je sad uvek pitanje u stvari karaktera, pitanje osoba, pitanje njihovog odrastanja, načina prihvatanja odnosa muških i ženskih, tako da na to pitanje vrlo teško odgovoriti. I za kraj, ko je ovde bisera ko školjka u odnosu Mileve Marić i Alberta Einsteina? S obzirom da su zaista oboje, možda i ona čak malo veći doprinos nauci dali, kako neki tvrde. Da. Pa možda bismo ovako mogli da kažemo da je Mileva bila i biser i školjka, kao što je i Albert isto bio i biser i školjka. Ali ono što mnogo bolje opisuje šta oni jesu bili i kakav su oni bili par, jeste na početku njihove veze pisma koja su razmenjivali još dok nisu bili u braku. Albert je stalno pisao Einstein, mi smo jedna stena. I uvek govorio o tome koliko su njih dvoje povezani u stvari kao jedna stena, kao jedan kamen. Tako da možda bi za njihov odnos bilo bolje reći da su više nalikovali nečemu što jeste stameno i što je slično steni koja se vekovima oblikuje, nego tražiti poređenje sa biserom i sa školjkom. Bar se meni čini tako. Jer je to ono kako su njih dvoje jedno drugo doživljavali. I kada je on odlučio da se oženi drugom ženom,
posle je bilo takođe nekih imovinskih problema između njih dvoje, tako da se nije baš korektno poneo prema Milevi Marić. Kako to komentarišemo? Pa da, oni su imali tih problema i način na koji je u stvari podeljena imovina, odnosno ono što se dogodilo sa Milevom, ona je veoma teško živela. Uspela je od novčane nagrade koju je Albert dobio za svoj rad iz fizike, da kupi 2 kuće u Švajcarskoj i da živi u Cirihu, ali je morala da daje časove. Stalno je imala finansijskih problema. Albert je veoma malo pomagao i stalno su postojale te neke trzavice i ona je u stvari sudskim putem i preko advokata morala da traži ono što jesu izdržavanja i za sinove i za njihove školovanje i nažalost posle za lečenje mlađeg sina koji je oboleo od šizofrenije i koji je zaista iziskivao veliku pažnju. Tako da taj deo što se tiče novca zaista je onako isto jedan deo te ružne priče iz njihovih odnosa koji onako baca baš jednu sivu svetlost na sve to kako se završio njihov odnos. Ono što mi možemo ovde da uradimo jeste samo da delove prostora i onoga gde je Mileva Marić živela negde možda obnovimo i sačuvamo, i to je višegodišnja ili višedecenijska inicijativa da se konačno napravi jedan prostor, muzej koji bi bio posvećen Milevi Marić Einstein. Da vam kažem jednu stvar, možda čak i nije važno da li je njen doprinos nastanku teorije relativiteta i ostalih značajnih otkrića koja su se dogodila u fizici, koja su potpisane imenom Alberta Einsteina, bio 50, 60, 80 ili 90%. Ono što je značajno jeste reći da je ta žena imala hrabrosti, da onda kada ženama nije bilo dozvoljeno i kada se nije gledalo sa odobravanjem da se bavi matematikom i fizikom i da zaista pronikne u te probleme. Sa te strane, znači, možemo biti u tom smislu veoma ponosni. Ne mora da stoji ime, ali znamo da je ona tada to radila, što je retko koja žena radila. Evo, samo taj podatak, ona je bila 5. upisana na državnoj politehničkoj školi i jedna jedina u svojoj generaciji među još 6, odnosno 5 studenata kada je to studirala. Tako da u tom smislu mislim da svakako ne moramo gledati i ceniti po tome da li je ostala iza nje potpisana ili nepotpisana teorija. Treba da cenimo te godine zajedničkog rada i podrške koju je ona davala Albertu da istraje i da mu pomogne da na najbolji način razvije ideje i teorije koje razvije. Postoji njen spomenik u Cirihu, da li se očekuje da će možda Novi Sad, jer je tu obnovljena i kuća u kojoj ona živjela, da i Novi Sad dobije jedno spomen obeležje ovako velikoj naučnici? Pa bilo bi lepo. Za sad ne znam da se dešava nešto oko tih inicijativa. Imamo nekoliko škola koje nose njeno ime. Ali i u Cirihu vam moram reći da je tek pre nekoliko godina, možda pre 10 godina, napravljeno spomen obeležje i njeno grobno mesto je dugo godina bilo nepoznato. Tako da ovde bi trebalo u stvari da se povede jedna ozbiljna kampanja. Možda bi upravo sve ovo što je bilo vezano za Evropsku prestolnicu kulture u Novom Sadu 2022. godine i jedan od programskih lukova koji je bio posvećen heroinama, među kojima je Mileva Marić Einstein bila jedna od važnih imena i likova
koje se našlo u čitavoj ovoj priči može da bude upravo ona polazna tačka da se nešto napravi u tom smislu i da se ozbiljnije pokrene čitava kampanja i za ovaj period kada više Novi Sad neće biti evropska prestonica kulture, ali će nastaviti da razvija sve ono što je tokom ovih godina uspostavio kao jednu dobru bazu i osnovu kada govorimo o tom kulturnom i znamenitom životu Novog Sada. I da negde sačuvamo od zaborava naše naučnice i znamenite Vojvođanke. Pa najvažnije je u stvari sačuvati od zaborava i u tom smislu rekonekcija, organizacija u kojoj ja sarađujem, pre 6 godina je pokrenula digitalnu platformu koju smo nazvali Ženski muzej sa idejom da upravo u digitalnoj sferi ostavimo zabeležene tragove o svim znamenitim, pre svega, ženama koje dolaze iz oblasti politike i aktivizma i književnosti, umetnosti, muzike, da na jednom mestu sačuvamo od zaborava sve one žene koje su bile značajne za istoriju i kulturu ovog grada, ali i za sve žene koje danas stvaraju u najrazličitijim oblastima. Hvala vam, Marija, najljepše na ovom razgovoru. Hvala i vama na interesovanju.